Хәзер сәхнәгә Илгәрәйнең бик яхшы дусларыннан берсен, Урмай моңы фестивале лауреаты Илгиз Хәнәфиевне чакырабыз. Каршы алыгыз. Бик зур рәхмәт. Марс Хафизов сүзләре Эльвира Гыймадиновага ел бирмәгез сагышка. Үй ardında yalğız qayın qardayğan indi biraz. Yılda yazın yeşillene köngüllerde hamman yaz. Oturdum ağız yalğız qayın yazmışa. Yalğız da qala görmegiz, yıl birmegiz sağışqa. Yalğız qayının tılımını barı jiller silgide. Kiminedir uluda sağınıgan, kiminedir uluda küte. Oturdum ağız yalğız qayın yazmışa. Yalğız da qala görmegiz, yol birmegiz sağışqa. Talyan tartıp jır-jırladım, kimler tınladım iken. Uylap şatlık sağışlarını biraz mıngladım iken. Oturdum ağız yalğız qayın yazmışa. Yalğız da qala görmegiz, yol birmegiz sağışqa. Oturdum ağız yalğız qayın yazmışa. Yalğız da qala görmegiz, yol birmegiz sağışqa. Yalğız da qala görmegiz, yol birmegiz sağışqa. Yalğız da qala görmegiz, yol birmegiz sağışqa. Илгиз Хәнәфиев. Рәхмәт, дуслар.